Mwiriwe abandi ntimwaramutse abiyegereje igitondo cy'uyu munsi muri Afurika abo hanze mwiriwe turabaramukije mwese bafite isalamu nyinshi cyane. Ino televiziyo yacu tubasha gucaho tuvuga ijambo ry'Imana, dushimira Imana kuko ituvukijeho amahoro tukaba turi bazima tukabasha kuza kuvuga ijambo ry'Imana. Abafite ibibazo bitandukanye tubahaye kore, mu isi niko bimeze, mu isi ntabwo ari iwacu, iwacu ni mu ijuru, tuzabaho tunezerewe tutakibabara, tutagipfa, tutagipfusha, tutakigwanwa, tudahura n'ibibazo byose dukunda guhura nabyo. Rero nkaba mbahaye kore cyane, mwihangane, ndetse n'abari mu byiza bategura ibirori, Imana ikomeze ibane namwe ibashe kubagirira neza muri gahunda zanyu za buri munsi. Rero natwe tukaba tugiye kuvuga ijambo ry'Imana. Ubushize twatanze inama, dushimiye abantu batubwiye, bagenda batubwira uko bigomba kumera, batubwira ibyiza tugomba kuvuga, ibibi tugomba kuvuga. Turabashimiye abantu bose badukurikira kandi baduheza kuraje, mu by'ukuri turabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha kuko twese mu gufatikanya uru rugenzi ni ukubasha gufatikanya kugira ngo tubashe kuvuga ijambo ry'Imana. Dushimiye ndetse n'uwo dufatikanya abasha gufata amakuru kugira ngo abashe kuyageza ku agomba kugera, nawe turamushimiye ko dufatikanye mu ivugabutumwa. Ikindi kandi dushimiye abantu bose badukurikira, by'ukuri abo tuzi n'abo tutazi turabashimiye cyane kandi turabakunda. Bamwe baratwandikira bari hanze bakatubaza, bakadushimira, tukumva ko ari byiza. Dushimiye n'itangazamakuru rivuga byinshi, rikavuga amakuru, rikavuga n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana muri iki gihe rirakenewe cyane cyane cyane, birakenewe kubera ko ni ibihe birusha, ni ibihe bigoye, ni ibihe bibabaje, bisaba kwegera Imana no kubasha kwishima no kubasha kuyibwira ibyo ducamo, kubera ko niyo izidufasha. Ko yaravuze ngo niwe buhungiro, Umwami Yesu niwe buhungiro bwacu. Niyo mpamvu uko iterambere rigenda ryaguka niko natwe abavugabutumwa tugomba guhaguruka ku bwinshi kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana, abantu babashe kuruhuka imitima kandi natwe tubashe kugirirwa neza n'Imana kuko twabashije kuvuga ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero turasoma ijambo hano muri Daniyeli ni igice cya mbere gutangira ku murongo wa 8 ukageza umurongo wa 12. Haravuga amagambo ya Daniyeli na Meshake na Abedenego. Sinza kuyasoma, muraza gusoma, abaza kubona umwanya basome. Iki gitabo ni igitabo cy'abakozi b'Imana b'Abayuda babashije kugira neza, berekana Imana mu buzima bwabo. Bari abantu bari mu bunyage, barahunze. Ubwoko bw'Abisiraheli iyo bwakora ibyaha Imana yabagabiza, abandi bakabajana bagahura n'ibibazo bikomeye, bayigarukira bakongera Imana nayo ikabagirira neza, ikabana nabo, ikabateturura. Rero iyo wemeye kugarukira Imana cyangwa gukorera Imana, Imana izigushigikira mu mirimo yawe ukora, mu bikorwa byawe bya buri munsi izigushigikira. Ariko iyo utabasha gukora nk'uko Imana ishaka, ukivanga ugakora ibyaha, kenshi Imana irakureka ugahura n'ibibazo bikomeye kandi nta wundi twatabaza kuri Imana. Rero niyo mpamvu uyu munsi wa none twabashije kuza kubaheza ubuhamya bw'abakozi b'Imana babashije kwitwara neza. Baragiye bamaze kunyagwa, umwami wari wabanyaze aravuga ngo bagende barebe abasore beza ku buranga b'ibwami, bamenyereye iby'ubwami kandi b'abanyabwenge. Arangije
batora abahungu 4, batora Meshake, Bedenegu na Saduraka na Bedenegu. Baje guhimbwa amazina kubera umutoza wabo wabatoza agenda bahimba amazina. Arangije bagendana n'abanyabwenge bo muri ico gihugu kugira ngo babashe ko abanyabwenge biga amategeko bagira iterambere mu bihugu byabo. Babonye ko ari abantu b'ibwami kandi bafite ubwenge. Bagezeyo babaheza abaja kubategura, inkone ziza kubategura kugira ngo babashe gusa neza, babashe kubakuramo ibyo bashaka kubakuramo, babashe kubagira abayobozi b'abandi, babafata neza, babategura hamwe n'abandi. Bageze aho bakazabategurira ibiryo by'ubwami. Bamaze kubategurira ibiryo by'ubwami, ba Daniyeli kubera ko bubaha Imana nubwo bari baranyazwe, nubwo ubwoko bwabo bwari bwarakoze ibyaha, barangije baranyagwa, ariko ibo bari bubaha Imana kandi bari bazi agaciro ko kubaha Imana. Imana yabo ntibayiretse, bagendanye nayo no muri aho ngaho bari bari kumwe nayo kandi bashaka kuyerekana. Barangije babona ibiryo babategurira by'ibwami, ibiryo byiza ariko bihumanye cange bifite byaterekewe. Babona ko batojya ibyo biryo by'ibwami bitetse neza, bifite ibyo babivugeho cange babiterekeyeho. Bemera kurya ibishimbo, basaba uwabatoza ko yabemerera bakarya ibishimbo. Ibishimbo byo byari ibintu bisanzwe, ko ari uguteka gusa. Noneho wa muntu arababwira ati umwami yaza kungaya cange yaje kunyica kubera ko yansabye kubagaburira neza no kubitaho. Kandi ngo Daniyeli yari yatoneshejwe n'iyo nkone, yari yamukunze. Imana yari yamuhaye umugisha. Imana iyo yaguhaye umugisha nta muntu wakwaka, niyo wowe uri mu bihugu by'abandi, niyo wowe usuzuguwe, niyo woba icyo gihugu kitakuzi, ariko Imana iyo yaguhaye umugisha, Imana iyo yashatse kugukoresha ntacyo itagikoresha. Arangije ngo atona ku mwami ku nkone. Arangije gutona ku nkone ngo aramwegera, aramubwira, aramusaba. Ya nkone biramubwira ati byaje kungirira nabi, bizatuma banyica. Ngo aramubwira ati utugerageze iminsi 10 utugaburira ibishimbo, nurangiza urebe. Imana rero iri kumwe nawe iragusiga amavuta, irakwemeza, yemeza abadashaka kwemera, ikora ibikomeye kuko wayizeye kandi wayishize imbere. Utabashije kureba inyungu zawe, ahubwo ureba inyungu z'umurimo w'Imana cyangwa zo kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare. Haleluya. Barangije bageze aho ngaho barya ibishimbo, banga kwiyanduza. Baravuga ngo Daniyeli na Meshake na Bedenegu na Saduraka banga kwiyanduza n'izo kurya by'ubwami. Muri iki gihe abantu bariyanduje, kandi ngo Daniyeli bagambirira ku mitima yabo gukora neza, bagambirira gukora neza. Ijambo ry'uyu munsi ni ukubasaba, naje nyisaba, tugomba kugambirira neza, tugomba kugambirira kubahisha Imana mu bikorwa, mu buzima, mu byo dukora byose bya buri munsi. Iyo ugambiriye neza Imana izigushigikira, ariko iyo ugambiriye nabi byanga bikunda ibyo bintu birafenya, kandi uzubitera ukabizeza ugasanga bikugiriye ibibazo. Daniyeli agambirira mu mutima we hamwe na bene wabo kutiyandurisha ibyo kurya by'ubwami. Ariko ubu nyine abantu b'ubu bari mu kwiyanduza ku bintu by'ubusa. Umuntu agahemukirwa ku kintu kitakagombye kumuhemukisha. Abana b'iki gihe, abasore b'iki gihe, abagabo b'iki gihe bakiyanduza. Indirimbo yaririmbwaga kera ivuga kuri aba basore, yaravuga ngo Daniyeli yigeze ahemukira Uwiteka Imana ye, abe nahingira. Arangije Daniyeli agambirira mu mutima we gukora neza. Icyo dusaba
namwe tubasaba ni uko mugomba kugambirira mu buzima bwanyu, tukagambirira natwe ubwacu tukagambirira, nubwo twakwiragiye mu isi, nubwo tugenda mu isi mu mahanga, nabo bari mu mahanga, ariko tugomba kugambirira neza, tukirinda kwiyandurisha ibyo kurya bitubaha Imana canke ibintu bituma tutubahisha Imana. Abantu bakera imbuto, abantu bakagenda uko bikwiriye ab'umwana, abantu bakerera imbuto iyo tugenda mu bihugu bitandukanye. Hariho ibihugu bimwe birimo n'abantu batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Aho hantu uhageze ukabasha kwamamaza Imana, ukavuga gukomera kwayo, ukavuga ibitangaza wayibonanye, ukavuga Imana wabonye kuri ba data na ba data wacu, ukabona Imana, ukavuga Imana wabonye ku babyeyi iwacu mureba. Ariko ubu ngubu baragenda abanyamahanga akaba ari babamira, abantu bakiyanduza bakivanga. Abantu nibivanga ibibazo bizoba byinshi, igihugu gukira kizogora. Ariko nitwishira hamwe tukubahisha Imana, Imana izatwishimira itugarurira igihugu, Imana izatwishimira iturerere abana, Imana izatwishimira itugire abakomeye, Imana izatwishimira idukoresha ibikomeye kubera ko twayubahishije. Haleluya. Ijambo ryo kwirinda kwiyanduza tugende turitekereza, ijambo ryo gutekereza ugambirira neza, ugambirire neza. Uzoza uvuka mu gitondo mu migambi ufite ugambirire neza, nuja kuryama ugambirire neza, abaturanyi bawe ubagambirire neza, abo mukorana ubagambirire neza, uko wifuriza ariko wifuriza abandi, umurimo w'Imana ukora ugambirire neza, imiryango urimo ugambirire neza, wirinde kwiyanduza. Ikindi kandi kubera ko nababwiye ko zaza ngenda mvuga ushira mu bintu by'imiryango, tukaba tubwiye abagabo nabo ubutaha navuze abagabo bagende bamenye inshingano zabo. Muri ibi bihugu tugenda dutandukanye, abagabo benshi bataye inshingano ntibakora, abagore baragenda bagakora bakaruha, bakaba aribo bamenya abana, akaba aribo bamenya iby'imiryango. Abagabo gusa bakirirwa bazenguruka mu mihana, bakirirwa banywa inzoga, bakirirwa bakora amakosa. Ibyo bintu mugende mubireke, umenye ko iki gihe ni igihe kigoye, kigomba gusaba kwishira hamwe, kwigwanaho, kwiyubaka, gukora imirimo ihesha Imana icubahiro, ihesha ubwoko icubahiro, ihesha aho uri icubahiro, abana bawe uberera imbuto kugira ngo ejo nabo bazaba abagabo bakurusheho. Ariko niwitwara nabi bizagora cyane kugira ngo babashe kukwerera imbuto. Udakora abana bakatungwa n'ababyeyi, bagatungwa na ba nyina, uzababwira uzobareresha iki? Kabasaba ko abagabo bagende bagire umutwaro wo gutunga imiryango yabo neza, uretse n'imiryango bamenye igihugu, bafashe abasigaye, babashe gutanga imisanzu, babashe gukora kuko hari benshi bapfuye. Abapfuye si uko aribo batari bakenewe, bari bakenewe rwose. Rero kuba uhari ugomba gukora ibikenewe kugira ngo Imana ikomeze kugirire neza, kandi umusaruro w'abantu basigaye, abana b'imfubyi, abapfakazi, mu muhano w'imanza nziza zitabera zirimo Imana. Abana bacu b'abakobwa bakomeze bitware neza, abahungu bacu bakomeze bitware neza, birinde ibintu by'urumogi. Abana b'abahungu birinde ibintu by'urumogi. Muri ibi bihugu biteye imbere ko muri Kenya, muri Amerika nubwo ntaragerayo, abana benshi bariyanduje, benshi bari mu kubazana muri iki gihugu cyo muri Kenya bakabagarura. Tekereza umwana uri muri Amerika akagaruka kubera ikibazo cyo kunywa ibiyobyabwenge. Birababaje cyane. Wagiriwe amahirwe wakagombye gukora ejo n'ejo bundi twataha ukaba umuntu ukomeye, ariko ukiyanduza ibiyobyabwenge. Hano muri Kenya barabinywa ntacyo babitwara, ariko rero birakwangiriza, bikangiriza ubwoko, ukaba uhawa wica nabi. Abantu bagende batekereze ubugingo bwabo, babe nk'aba Daniyeli. Aba Daniyeli bari abasore, bari mu bihugu z'abandi, kandi Imana yabagiriye neza. Abana b'abakobwa bazaza bagenda bambare neza mu makwe, umunsi w'ubukwe bwawe wambare neza.
ni umunsi w'ikirori, ni umugisha uba wagize wo kubaka urugo, utangizanye urugo rwawe wambaye neza, unezerewe umunsi mukuru wawe, wikwije, abakwambariye bikwije, abantu bose bameze neza, ikirori cyawe kigende neza, utari kwambara ubusa umunsi wawe mukuru utazongera gusubiraho. Ibyo byose turabibasaba ubwoko bwacu hirya no hino, kugira ngo dufatikanye ibintu bigende bimwe tugende tubireka, kugira ngo tubashe kwiyunga n'Imana, tubashe kurera abana bacu bazaba abantu bakomeye. Tukaba twifuriza abana bacu kwiga neza, bakazaja iwacu ari abantu bakomeye, bakazaja kuyobora kiriya gihugu cyagoye. Turabizi ko Imana izakiduha, bazagende urubyiruko niyo maboko yacu, niyo buzima bw'ejo, nibo bazabahagararira amatorero, nibo bazakora ibintu bikomeye, nibo bazavugira ubwoko. Rero Imana ibafashe, muzaza mwiga kandi mwige neza mufite umutima wo kuvuga ngo muzataha iwacu muba abayobozi. Reka dusenge dushima Imana. Imana ikomeye, turagushimiye kandi turaguhimbaza kuko ubanye natwe, tukaba tubasha kuvuga ijambo ryawe uyu munsi, dushoboje tuzuza amahoro. Rero ijambo ryawe Data ubashe kugira icyo ubasha gukora mu mitima y'abantu, imbaraga z'umwuka wera zibashe kururuka, icyubahiro cyawe kiganze, ishimwe ryawe rikugarukire Data, tuzizera tubyizeye mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.